dufungura Kigali Heights, Denis Karera yigeze kubavuga abantu bakoranye yatweretse n'iki, arangira aravuga ati kandi turaha twebwe aba bose twakoranye ibyo bakoze twarabishyuye, abantu bose kugira ngo bibe biraha twarabishyuye. Ariko ubwo abivuga yabanje no kuvuga ibyo ubuyobozi bw'igihugu bwabafashijemo n'iki. Ku by'urwenya ndavuga ariko ubu Denis yanyishyuye iki jyewe